Pemirsa PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya Ngaptiang membuatnya nih penyarengan krame sejroning pemargin pilkada serentak war sekali tali parlikur puniki. Dani Ngaptiang sayan akeh krame sane ngewigunayang hak pilih ipun, mawinan presiden nih capang legitimasi pemilu. Dani mapi tekat majang samian krama mangda presiden memilih pemimpin ipun manut daging pikayunan soang-soang antuk stata ngemit katreptian miwah kondusivitas pilkada ring Bali mawinan pilkada ring Bali presiden memarki antar trepti tur demokratis. Manut Dani demokrasi boye sewates memilih pemimpin sakewanten sapunapi antuk ngemargiang parikrama pilkada antuk rasa tanggung jawab integritas sani ageng miwah nincapang rasa saling ajiang ring sesamen krama. Ngemargiang parikrama pesta demokrasi antuk pakedek pakenyung kampanye sani trepti taler nganutin etika wantah jine saking parilaksana becik sejoning ngemargiang pesta demokrasi. Mahendra Jaya metu eling miwah nguduhang samean angganing mangden terus ngemit kahanan sane trepti tur kondusip kantos puput ngemargiang pencoblosan. Mahendra Jaya taler mapengabdi pilkada serentak kali tali 24 mangde kedadosang selah sajoning ngemit miwah ngelimbakang nilai-nilai demokrasi. Antuk punike, samian krama Bali sanes sampun madoi hak pilih, mangde sarang-sarang aktif ngawikunayang hak pilih, sajroning parikrama pilkada serentak warse kali tali 24. Mabinayan pilihan sajroning pandangan politik wantah parindikan sanes sampun lumrah, sakewanten samian krama keabtiang madui pikayunan sanepateh sajoning nugesang persatuan miwah kesatuan bangsa. Ketut Winate Bali Pos Nguningayang.